I tū kino hia, he rewarangi e ue nuku I tūranga I te tīmatanga o te wiki nei. I nai nei kua peita hia te rewarangi o Rongonui ki te huarahi o Karangahape, ki te mā kia kaua ngā tai o te ue nuku e kitea. I te karere e whakapāho atu ana I nanahi, ka mauheretia e tahi tāngata no te hāhi o Rangaake, I a rātou e tū a te te ana ki te whakahe I tetahi kaupapa pānui pukapuka nā ngā kuini e rua I te whare pukapuka o te hapori. Anei rā te pūrongo a Cruz Tangira. Toko toru ngā nanakia I hopukina e te kāmera. Seriously. Tā rātou mahi kia peitahia te arawhiti a niwaniwa ki te mā. This isn't just a rainbow crossing on just another road. This is the progressive flag on one of the most diverse, safe spaces. Kei te marama a te karere e hangai ana ki ngā mema no Destiny I mauheretia I Tūranganui a Kiwa. Season court. I reira tonu te waka prihi mana e mauhere ana te huna rori nei. They do not care about anyone else but this gay agenda. Hei tā whae Campbell, koinei tētahi porotehi wiriwiri nui rawa atu. Ko te porotehi I te tūrei, he no rawa atu. Wa rongo au te ia. E nei āhuatanga. Karere tonu tēnei mauahara, kei te kapi tētahi rori piatata o Aotearoa. Kei te arotake ngā prihimana I ngā pikitia ko ohupukina, kia mōhio ai ko wai te hunga nanakia. Te taihana atu ki reira, ana aua nanakia o te hāhi tūtanata, e whakatumatuma ana. Ko tērā tautoko o te kāwanatanga te mea hirehira ki te hāpori a niwaniwa. Auckland Transport's already wasting a huge amount of money and now they've got to fix up pedestrian crossings because of people's vandalism. I mean, far out. There's got to be better things people can do with their time. And I think that those antagonists can expect to see that the love, the support and the celebration for our community will return tenfold. Let's add some protection for the rainbow communities in the hate speech regulation. Kare kore, he whawhai tonu mo te iwi a niwaniwa, engari koinei te wā tika ki te tū mo tuhake. Cruz Tangira, te karere.